Nothing valuable. Rare chasha. I guess I'm keen to go by shiv na helmiad vlog ur a chrwy bychil mis. Be program radio a chwr hwas fat mis like blina shachai nuri so blina roshin. I guess vashin erskas gan jachmi a Agam I guess Haro mi cínteach gom bíodh curm agam blog a dhéanamh an sin. Well, bha mé an dul gom bíodh curm agam ach chará agus mar sin ha mí na programan a chur suas. Gaf má leiscail sean tripleteach an Dh'Aimeireagaidh bhriain fichiil míos chuideach. Chaideach mí go hé preting, gyda mi yn dul gan jéid. Ach, mar sin a níist ha mé ar son na vlogichen mar seo a déanamh déirich mé sé bríon rís a chamara stocha gan cud mí jalvan soas chuideach agus ha mé ar son a bríon mé géin na ha mé ar déanamh a mí seachai. Mar sin san a chéad dulmach van alle h-Aon agus an colabré agam ha sin an an lá sgas go bhfuil mí orthodoxach Russiach orthodoxach Cimar ha an adjective sin a dul va lá an ola h-Aon an seachcoh lá fallach sin an colabré agam chuideach agus mar sin hachar lá an olaige va sin mar ha go hasteach chai sin a le gan na vanachchain agus va afran ann agus va bíach ann agus chad a raf meise bíach colar é hulad an eile sgas gurá meise va fé amachcham éis diachan negative COVID eing agus mar sin va mi láán egal gum fai mi diachan positive nan romi a déanamh dat an bhí colar é duine eile ar an lá sin mar sin chad a raf meise láán colar é hulad an eile ar sláán an olaige agus dal lá sté sin rach mis Australia. Well, rach mis Australia ges chaimi go ballafór Sydney agus fa mi an ballafór Sydney réan aiche agus alf an échel har a Pacific mating a station. Agus uis mi diachan negative ec Porsche an ballafór Sydney. Uis mi se rat negative mating sin mar sin charom se really an dul go fa mi diachan positive ach fa mi fá echo fat jachgin rach mi Australia agus like sé ichlan mór a fa sin fis like 3 is ceir is 3 a réist agus is stocha ichet roichen agus chará ach like 3 fiche duine ann mar sin ba 3 cehrichen rán sa hain agus chará duine san biele an ro agamsa mar sin like an dói ba jech cehrichen achamach ba ail ann mar sin chará 3 agam agus va sin ma agus bure a bhí nam waie ach go mé orstenach a skas gan jach sin vating agus va vi is cattle réan aiche an an ballafór Sydney cha bure an cattle get a va room goor agam ach hoisich mi ri an roig a lévig an joor sin vi agam fat stoch fasker da léne kunjen jach sin oisiige hug sémas machdal an leor sin a fé am gewel essen na Patreon
mar sin ha mi ga animnach a seo chur esan anna ruach sin sémas machráid a ballbór Sydney. Mar sin háisich mi rís an leor sin a dhéanamh agus rain mi op a gréise cuideach seo an cuid op a gréise ha mi díis. Seo anarcht son an pascan cáisce agam agus sin is seo an pí seo ha chádorannach ach ha craunchas iawn agus ní mi flúirichan a dulsas flúirichan Australianach agus ha íon na cáisce ann agus ha Christed í scríbte an ceithid cananan seo Christos anesti sin Grécis Christ is risen well sin béla ha Christ éri sin Gaelic agus Christos was créite agus sin Russisch agus mar sin raim mi op sin nuair a bhaimiise an íte. Déile mar sin da uair an ítelan etar Adelaide is Ballabor Sydney agus cóig úr an Jake channeil sin cóig Jake úr an ítelan a dó etar Ballabor Sydney agus Los Angeles channeil fés agam so gaan sa galig gon beag sin like na hangalan dat san bí mar sin cóig úr an Jake at the Ballabor Sydney agus balla na hangalan ma ha so fannach an an balla sin like a fés hugam Jan anam a vis sif a cuir sin an sa galig ach must be fés agam mian an anam a vis na de an sa balla sin a chwachig channing sa balla na hangalan Dí slia ada edir Ballabor Sydney agus balla na hangalan agus ha rá mi ski chun like trí úran Agam agus mar an uair sin bfu mi ski agus bheit sin scrisal gas go rúm go leorach mar san chatal ach bhain body cloch agam is maini chug sé h-Aon channeil aiche níist cí agus an uair sin bheit da flights eile agam a station agus bheit sin ceithid úran agus a station da uair agus an slia bheit ceithid úran a ráte bheit sin like thuis an America like agus bheit window seat agam ceathir na hunneige dat mar sin bheit window seat agam agus bheit is gas go rá ceithid bheit ceithid úran ach bheit like in Jake sa bhating agus mar sin channeil mi cínteach carson ach bheit na stewardesses dúirich ma begóir raibh bí na de chatal inis is bheit me se ski ach gas go rá lá a bhain agus is gas go rá amar se soilid an cuideach agus window seat agam bheit me se a farach gin go rá a cholar rá ionteach tuamh eile na hunneige agus mar sin bheit seolaíonn díreach ré ann ha mi a farach gan gunach go mí na stáin éiste fat gas go rá mi a coiad trolunneige an uair sin like chunnech mi an Grand Canyon agus an Mississippi agus sneach agus fásach agus a thola sían bheit díreach mar a bhealach agus an uair sin bheit slia eile annach bheit sin
réon aiche bheith daracha agus chaparán dat aiche. Agus ha sin 10 minute sin a níis, mar sin é son an dí, agus ní mí vlogi chin eile agus bí mé gan cúrs soas fat. Is stocha mé as hanneal fis Agam like civiat vlogi chin a ní mí mé dhéan an trip seo. Ach am hami an dulchas hami klein sin hi nur vis mé déana vlogi mar fel a por raif dierich mé se a babbling a blabbadach jam pachel a blabbadach mé en rutten san bheit agam klein sin gewel sin a kor raif mar sin ní mí vlogin el mé en gin agus chu mi éis raif so as gach seachking agus program radio so as agus is stocha go bisschen a marsing fa mi is no a chanel mi cin sin é son an dú agus ki me sef an achiachking. Yen gana yalik let na yan to my falls at Periora, but to my boy at Periora. Yen gana regan and big the hood of Jonah, Periora, but to my boy at Periora. Jel lekt gan erskan ergan jachten streen gan boten ben jara but to mag boya ben jara Jel lekt gan ergens tassen steigen er ben jara but to mag boya ben jara but to mag boya ben jara